Para bapak juga ibu nyabis matur para ajudan sekang atur sarang kaleningan ngaturana gaule kesenangan senaus kurang pangaunikan sakanca putri sastria dek simul jetretane ring minangka tuan rumah epon minangka tuan rumah epon arasata to arasa satu jeniat pada dekang satu jeniat pun pada tekang mulung komat soro kelang sekian hiburan putri sastria sonani kakdu sing antero wak jokinang tretan aspal seneng amak tade pada bila apolong katiba nikah nyabes jakan capot pada bede jauh semak pada apolong samangkin pada apolong ternyata nih ringo rasal adik niat nikah potekan adik niat nikah tekan torok nah kagula along molongan rok torok nah doa temuang kaula maat temuang napa boleh are lakuna mabede kontes sampai sono mabede kontes ma sampai sono makompola sate jejakan cak tretane risate jejakan cak cuma bei tertade cocok benapa tertade cocok benapa tududu
Bapak juga epu Kong langkong sadeje mak panitia Mantoro akaule tretan negeri Mantoro tretan negeri Sadeje jakanca pakom pakaki Cek kantos bedemak kaceceran Satu jenapun pasraki Satu jenah kakanca pasraki Dudu manapi bede engkak orang karepek pak sakacaan Cek sampai mak atau karan Cek sampai mak atau karan Bantoro aja kanca sadejena Kong langkong dek tretan mat awita besor Sederi bisa robeng Sakancaan ruak pun pada along bolong Dudu Kong langkong ajukan Semol je bapak Paterno Pak Paterno Samakin nikah pun pada alung bolong Samakin pun pada alung bolong Jumper bunga tada pada cakancang Bila apolong katipanika Laju tak teroa pencaradang Laju tak teroa ule pencaradang Aduh dudu para bapak epu Sampai jeleng raja-raja Aduh mak raja-raja Setonton kapasakaan Tonton kapasakaan Ate seneng duta depadeng Along bolong masa kancaan Dudu ruak bedeng Taritan negeri Kocak tuan rumana Kocak tuan rumana Samakin pun tekang ajet Makopol sadeje kanca Samakin pun tekang ajet Wakaher pun pada deteng Dudu roak kaher Tanto naderi topote Samakin pun pada deteng Samakin pun pada deteng Nanjut coba kudepak Esto nama sing akancang Wak bedemak subdirolis Bosa soting Ramayana
hidupnya tumbuh tawar sayang Laila jatuh mana hatinya karena bercinta putus
Nyabis matur sing kesalanyu ana nekok sakanca putri sastria lebat ason antero nyaman Kak Marsuto jukan Kak Negeri eko cak tuan rumana pas esok Senapu putri sastria ruak pada juga nata aranuju kong langkung mak kale pun tamye nape boleh ruak pak kale pun mat terno nape boleh pak kale pun masa dengan tamidu nape boleh waka awi bila Kak Negeri juga nak amat awi sanunto pona pada alongku mata tedung atole olo deja mona lempo sapo saro madang icung laban bulan sanonto pong long polo maseneng ruak Kak Negeri juga Kak Marsuto tedung le bulete dunga
Sorong jungle ulenge junga macem pengeretretan ngering macem pengeretretan ngering kok gelak kok juga wak gede keretaan au nape boleh nyonya herna senonto asro seneng merkepon sekaniat kapuling teka datang putri sastria wa esot antero wa esoting ngeramayana subdiroles setaro niro wa esoteng tantonam ramayana dolan sanonton pada longkolo ruwa ason dengan antero pacet nyaman ruwa edingan Kak Tone tapeng sor pak kalebun patela beneng le tretan mat awi nape boleh bapak mat darno kak toni made jangan tapon elo bolong deh rik asro bunga
sanontoniko sakanjapun apol kompol pun apol mon kereng kelakon seekaniat ki karesaton samaken ona tekau apela marasuto sanontopon pada longku putri sastriale bag ason antero sanonto buru apolong ramayana buru apolong corak dadi setelan dadi setelan Ramayana setak nonero rang-rang mule rang-rang mule tanto nama sumdi romelet sanonto pun dadi setong dadi setong asot antero jokina wak tretan asman jokina taretan antero setoro saterpaguna jeje setero sangale terpaguna lancar mak oleh teka alom
ayo ayo putri sastria Ramayana rang rang oleh bila putri sastria niko ibu rana mana putri bang mana tadi itu tak kira abesa ajan kita ada burungan siang mana cuma dikasih ikan tolak cuma tika benar-benar seeka kelong ikan nape boleh wak bedetretan awi salam kerong awi dari bule bar ke abid seganteng tak along bolong sedang amak tade pada awi sedang amak tade pada laju tak erong mula apa carana apa carana cek gelandang tak datang kian siap yang mau jaga biar beremah orang nagelidik lah sih kabar baik kawan Bumurem matorona Cok buat nangkep biar jadi awi tahu sagep yar he korang tambah efek sakoni efek tambah
efek kodong marah ya bukan kan naga dandang yang ngucap saat malam mangken ampun teka hajat hari jadi ulang tahun mangken sampor saya pertama TPD ketua Bapak Nehri saya kedua niat ampun teka hajat bayong telangkap ke Putri Sastria Son antero hari jadi ulang tahun Joki benarin apa toron tola telagom de Putri Sastria Panari enggele kencing permintaan dari Nehri Bali mak kona berian Bali permintaan dari Nehri permintaan ya orang nek benarina Putri Sastria ngeruak di kangale ngeruak sorotoron wak teretan Nehrile bede parlona mande entare Nehri mande entare inakan niko Putri Sastria iya le pona pada toron aniko pada tinrati iya rasa punya Bapak Nehri mun aniko pada dungan Kak Nehri tuan rumah lek tolak oi cak nasoro Atari ini kalau iya tarik yuk lanjut Putri Sastria
Selamat datang Bapak Haji Nehwi. Haji Nehwi. Putrine sing ayu yurubane nantian ayu sisane si yuyu kakang rasa tentu marasa warga ekanian sanontone kok teka teka madete hiburan putri satria Mun dadi galandang Serina ulo. Saat malam mangken ampun kepada Bapak Nehri, saat malam mangken ampun teka hajat telangkok deh Putri Sastria. Saya pertama ampun kepada Bapak Nehri, hanya orang gending sampak
si pertama. Semolnya apa lek? Mau sampai sih? Malah ngicung. aku lu. Jodohmu udah jadi tukang kecung. Jangan kome deki. Lagi tai bojer ngicung. Iya maju. Lek kolek, nah apa lengku? Lek kolek nah. Area benih kampean. Saroban Ya, najak no. ko sejak adeko. Kedua ini. Lek kolek nah. Siap. Lek kolek nah. Beri. Siap bedenenge. Bedenenge ano, bedenenge. Apa? Bener. Hah? Tidak bisa siap lah coba. Mun aneka le aneka bapak negeri seekoca tuan mana misna wati kelarangga putri sastria negeri roa esem ulang tahun se antero alasare malam sarang keneri ajarana elak sama ani bapak bila asan roa antero menjokina keretan asbangan wak syuting Ramayana Sukterolis ketuana le antero mangger Esnawati Sanontama ulang tahun Tantona Son Antero arelaku sape sono Tantona Putri Cahaya Tantona Putri Cahaya tapeng son hari jadi le ulang tahun wak son kenya nape boleh bunga desa kak niri tuan rumah bila bunga desa le wak sapena arelaku bantan
empus trek pelan apolong nak labene lepele Pak Kalibun Materno mak sarang ngirim adwani nyonya adwani le mon pada ngirim orang apa pas rana awi ane kok mak tak kalipun Muhammad Terno pangarang kok ngucap aga ane kok mak empon ngirim nehri kabar ngirim penumpang bila ikbalik nekok pon ngirim tretan nehri azro Semul Pak Kalibun Materno marang ngirim saratosan taping so andi grup niko kaleng bus-bus tanto nama pimpinanna bila kaleng bus-bus sepoele ketan materno anggau tanah nekok bedo alek sanosile nabe boleh anekok aji pae bila man hari le bulan karne katikane sereman cuma tiga bulan seekar bila matahari kocak nekok segabungan bila nehrile anekok hari ulang tahun roak tadi le nabi Iqbal tak ketinggalan apolong lawan bulan hiburan naga putri sastria roak zona antero nyaman pasutega roak ramayana bila kami dan orang bila kocak ma ibu kelar
matur sakalangkung. Matoto ke Hendri pesena jamret on adikku adalah ada mari sampur tepede Bapak Awi selaku bos sound system ampun teka hajat malam mangken saat semakin icapo penjung ampun abekelan tretan Ali Iqbal metak kenting Kuspo Warno Loro Silindrung lek kolek 50.000 lek kolek lo bagia aneh kok lek kolek na saya Kuspo Warno Sastria Iqbal senang dengan Mas ya Iqbal ganteng Iqbal bule selamat datang Bapak Gini gue Roa Iqbal dungan asinan Pak Haji wipon anongku pikir posang mulai bila nomor kekati kakareni serongku Roa bener Pak kali pun keceng bila Awi pok penjung lek lu abekelan tretan Iqbal alek bola sorotoro abekelan aneko andi esot bos esot ke nyamanan lek tolak korot iya lek betak ini hui Pak kale pun campur sanoto pona pada alongku nape pone kakat mau Eko jika abekelan bos si dari Sun Antero ya suara jaga lo harap bila beda tolak tak pakon nemu tujuan beda pakon beda pakan karedo pak saya bekelan nak tak jaga lek kolek lawe mari oh niko awi
Selamat lagi Ketelongku. Kocak pesasan Neko sanuntole abekel bule lagun bule paseneng cakan janale soro Niko awile abakel bulan seekaca abasa sun antero andi janji mulai bilane ngeri sengak tikak le karelong polong cok congoco mesnawati bulan Aniko pos asun antero son nama kecak ulang tahun na asun antero semakin mak ulang tahun le arelaku sampai sono napa boleh arelaku na tanto nama sampai sono aneka apos terepelan nekok nehri apolong laban mula eko cak tuan rumana lakuna nang ke kontes sampai sono bila bos trepel sedia kerjaan eko cak bos sason antero Mesna Wati Ada tanduk si anyar. Niko awi capok bencong apa kelan niko tika tolan niko awe abakel bulan apa saan son antero kare esta eka andi sa omora tak kira amesa nabe boleh nuiko jukan tak deh wile aneko pun ngere aneko ngere pun ngere niko semurja pak ajini kue bila impala niko lanje nabe boleh apel marsuto neko pun ngere ruak Iqbal
mati medana langi motile asan antero seratin terterus saja terterus saja tak jaga elek dengan berema bila asal kenyaman tak kenyaman apel marasuto niko pon bada-bada semul jo pak apel geding pak apel geding bila pak apel geding elek tatonane kok marsuto bila haji baedi dari ambutan nabe boleh cukan jakan jakson antero ani kok pun pada ngirim kapi pada ngirim kapi son antero manter jojo apel marsuto apolong nih kok labene ngeri wa awi asro bunga marga ason antero nih kok nyaman ani kok nyaman Niko ka awe apolong abana bulan tantor abana ba ani jakan jani kok pon bada-bada nabe boleh semul jebak kalebun kejer pak kalebun mata dewa pon alom tujukan bila pak nih dua darumana arwah pada tantona opek abos travel jakan japon pada datang kapi dan deegi pon pada esok dan deegi pada esok bila lihat pada mare ngirim Mbak Ani nape poler wabak Siti Katawe wah awe pan untah bila kaawe wak pesena esolor nape poler wabak Ani seratin pak opa eleng eleng sakoranti terjalan mata boleh nyari ampun sampun kepada Bapak Kepala Desa Benderan Muhammad Darno saat malam makan ing kede permintaan dari Pak Kalibun foto tanda Kang Mas Maderno reng segendang Kang Mas Tronaten kaula sapolonga Kang Mas Paman pada dadi paman kedua bener-bener apa Ratu? coba lopot engkok kerong karatina Pak
Oh, abi tak apolong. Abi tak apolong sing kok paman. Eki Raden. Amarga saat sawangken ampun apolong. Neng istana keraton Bermasenengah sing kok mun pas bisa apolong ben Ratina. bisa dajeng pokoknya cuma semak. Tak nyaman mun tak semak paman. Takut batal bulu. Ya mun kapulanang kok gelek sing mangkade ngalih kudu paman. Eki Raden. Kang Mas meter noreng si kendeng kane pun kontenan. Ronaden kaula apolongan. Kaula lempo Kang Mas tak nyaman peten acorak dongana sake renggan karena esto mulai bilen bermajak bisa apolongan Dia nata apolong Raden. jak bisa aten kau lese apolongan sayang para cacai ratina Jika ngodak tak apolongan, tak apolong dari mula. Dumak sake apa reksa ngucak goreng Jak nyaman apa reksa, kata kok tak ketinggalan. kan edan tak cetro tengah akang mas tero tengah areng den Bukti kata lotak kan edan tak tero tengah mulai saben tak dek tempo sekenteng lagi Raden ki tak kasokan apolong ki enteng. sing Ratina nemu lain paman Kuda cacing, kuda. Toroti kaula toroti kang emes rekane mak kaposan sayang Kaboboon kako di tinaju. janji pono pada janji ketika sorang janji dan kau kapan jenengan sorang Ramayana Kalau pilih berenang mira, pecungan tiga abang lekone. akan lebih bernasa mira jatah pencunga kau sekoni Sekarang yang kuitika, asomok maket kerana abang kalenu. kare janji tak kira apesa mana panjenengan agar kene Akhir omor tak kapolong. kare janji tak apesa janji agar kene seganteng lagi kau Kene gak jadi Raden ampun semang. Aja kene gak dapat lagi. ada mungkur Ratina kang kok paman
Tak kira kita kan tak ngajun. Roma berek mak Roma timur kan mas Roma peteng sayang mak paling berak kemak onde sekemak kemak seneng kepikiran bener Pak kalebut kamile Makane pun Pak madarong alonku Haji nek kuile pada apolo dalam munakan mas ngeneng minyak la anggelong ekatere ya ampune kau nasi siang malam laku mikir siang malam le kita getong efek kere ya ampune laku ingat siang malam dan kau laku mikir siang malam laku mikir dinaki Bak madarong Sanang kamon eke jungi Sakon eke jungi ampun apolong ben tak Gusti ngapus ratina paman tak ngabes ratin otik ngabes lek kolek ngabri Pak Alebun mak le ano mak ngajun tibi mak yoba kendingan nah ya mengicu ngapa kocok pasalah tak kira lu lek pokok lek kolek dia pun tadi lek kolek nah sal ki je deh Ada di tempat apa rujere lopot kapi kakak pilih saya tu amin paenan cak ane kodok tanda en tengki gelu ya Ya tak pakai bobon mau tengki gelu tak nyaman kok men bapak gelu otik laras ayak talu gelu Pak Kalebun mak ngecung pada tukang syuting awak Akalampi abarna merah mula Misnawati coba lopot awas Mun sarang abarna koning sayang leres kang mas mulai dulu bulan siapa ngarah Misnawati tuk sanan to tak gelem kening sayang mulai dulu bulan siapa ngarah tuk sanan to tak kening sayang mangga bisa jambung mulai dulu siapa ngarale tuk sanan to tak gelem kening sayang lau oyang mulai dulu siapa ngarah Misnawati le gantongan
mandek. akan ampi entah tepak yo apa Tepak jadi Tepak. sila goloi majer kang kok deki. bula semira sekelak nang kowe seorang kalau pun pentelan kare ajan kita kira apa tak nyari ya orang lain tak nyari pula orang lain ayana naila Tak kale bunle mampon itu suarana Mona sesia ngaku seorang bule pas enya koko cinta pensun bila maksud tole tak akan jadi bila kini kuile pada abolong koko pate yak nyare lain mainan janji sebila apa salah aku makin panjang koko pada jak nyare lain pada engan janji sebila mainan janji sebila Adi tak kalebun balis balis Mon aseng kok mula mak cimerane le. nganggo saya celeng Kang Mas Mon seko ning mak etat tak sayang. Sora takok bulat adek kerana Misnawati angker kening tikajat ekala Misnawati wati bule sorot kok tadek kela akhir ekan tadi takok bulat adek kerana angker ekan eka Terus segala kau. yang ijung kok dudengan Oleh. tidak jago kain Mau tanya Bapak Kalibuan telan tolak. Ole, 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 ole.
mata jalan ajalana nyari ya boleh ayo 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 nyari ajalana kendana buru sampun daripada Bapak Kepala Desa Keker Bapak Mat Lani. Patut berem Pak Arwah tolak patut saya ibu ya cuma perasaan mak berde patut saya Bu ngerek tolakkom de sianom Bapak Kepala Desa Kecer nyawan kenting sianom putri sos putri yen pinyang sun palas terus ya sianom Bapak Kepala Desa Kecer mencor seruning bumi warna kasur sari ngroro menut mentaleno payung gorong diman titikno cetra Pak Kadebun Mat Lani semul jet Pak Kadebun kece Tangit sana kembang senom pari jodoh Mesna sekarang gong tekan jabalong kuna bunga nade tade padeng bunga nama tade Pak Kalebon nanti si sepuh dulu Pak Kalebon si Furu kan si Ano ketiga nama Pak Kalebun Pak Kalebon si sepuh di sana sambit kendina pe Bun biar madana ya tanya ki kending awi kendina abdi nang tentu ya
Cik Peleli, di Peleli. Patendang Arya Putri Cahaya. Nabi Bu. Kedinga. Telangkong ontongan Putri Sastia Sandit rang Bapak Kepala Desa Keker. Sandit rang Wak Pak Kalebun Kecer Semon je Pak Kalebun Matlani Sanon Pamak Pon Tenggang Ya, Bapak Kalebun Keker. Bapak Kalebun iya tore Yo Mas Sandit rang Semul Pak Kalebun Kecer Tandang Pak Kalebun Matlani Pokok pada cek nyariin janjine bakun etekani Sesepuh yo Mas atau cik masuk. Sandit rang kaat mawi kanjeng doso andi egruk mama bau janji pokok pada esto pokok pada jak nyaren cuma tika cekak yo Mas Sandit rang Semul je Pak Kalebun Matlani Pak Kalebun Kecer Duse Par juga Sandit rang ruak ope pada ngirim wak kawi pada lumpur Nabe boleh nikok ngeri bila fayas putra mahkota tantona putra mahkota Sandit Wak bedebak apel marsudong Abe pone Pak Haji ne Kui gede kok pon padengir Roa awi tak katinggelen Emposa son antero wak sesepuh Bapak Purboyo bila ngirim tak pokok abu lejak cong saumure eka anik Matur sakalangkung Bapak Kepala Desa Kecer Sesepuh Bapak Matlani. Pak Opak eleng satorani desareng katun betul
kaebus trepel sampur penjum ampun tebede tetan ali opik sideri toble desok bos trepel bener cara kene yuk jaga boy yo mayun lek oh suruh kecungi boleh Anda Pak Galandang si anyar tak usah soro ya bah boleh Pak kagiliran toron boleh ambu boleh monan masuk mulia boleh dak turun lah cuma yuk toron lah cuma tempeng gelak sastria tadi oleh nak ning ibarat jangan apa kabar tak baik kawan oleh sakonek roh jodoh kan polong pun gelendang si anyar ti ayat lu ayat talung lu monare kok upi gua jadi apa ada sing cuma siapa lu upi tak abdi festival kak ngeju ngalek kolek iya cok dah muda dadi orang lah cek dia muda iya mana deh kita Pak Abid ya tapuin bajaran banyak sih penting minta lek kolek iya tapi dia nama kita bate Abid pokok banyak iya ada bos travel saya banyak mana mobil lah travel lah pickup talangkong dek putri sastria tak roh niro lek kolek na beri tak roni roh berio lek kolek saya beri tuntut jauh ani kok mae jetaje nyonya nami ani kok ma empon ngirim sakalangkong ani kok ma bapare saking eston ani kok ma se akanda pipin aneka mak tak ampun aneka apolong malah bener-bener sakajaan aneka pada apolong bila negeri asrobun aneka dukanya
konya poster belande mong aneko samaken ijabok penjung orang ama aneko make masalahnya Indonesia dan kona alung kolo Bila kaat mawi ekonya kanjeng dosa Mama bawel niko persatuan Karelo polo Bapak deesto Babede tikadungan buktena Mon aniko pada payas Mon kantone pak kele mon segode Bilang kaawe apolo berdule Wak resena payas tanto solo Bila kak nesre ekonya tuan luar Bila open dan pentingkan sentra apolo Karena dendene macam-macam Mun mata ada pesena. Opek. mate jalan sanom toma mare Mon entarang nyari adu ngan ketena mate toron duane mak gilirna mate toron duane mate toron tolak oi Niko saya nyama Marsuto se Andi alas Arya. peti Arya ada tekak kol situng tak mare mun ria kakak binti yo. iya iya cik Arela pokoknya perak kun cuman hari jadi ulang tahun Iya. Kak tolak toron. kak tolak lek tolak mak laju aku lutur lek tolak aku lutur saya gelak live Ayo. Apa kejungan dari dia? Oh iya. lek tolak bermah Niko sampurte pada Marsuto saya di alas keting Bapak Apel minta keting pantang mun bisa lek untuk ya mak pada siri tadi ya beri pantang Putri Sastra lo di mana Pak Apel pajap kalau Tas kalau. pajap Pak Apel kampai lah suka niko oh karomo Romo du poluan ke niko paro kipon itin ayat taruh bodoh yuk yuk Pak Apel Marsutone senenta bakal bulan semulja Pak Apel keting mes nawati
Pak apel keting laban mula kacungan cantik markena muruk along bolong ban mula muruk along bolong apel marsuto ban mula senengnya mbot saramayana neko dengan sengirem supiro setak roniro ruak semolja apel marsuto tantuna apel geding tulang bos ramayana ampun ngirim nape pole ruak payes sanontong nape pole nekok bapak Madarno ruak payat pada bedeng nape pole nikok tretan awi apolong nekok laban mula apolong du laban mula nape pola juga nekak cilik kuwi ani kok pun pada ngirim payah kong langkong juga nekak ngirim pole apel marsuto apolong laban mula along polong laban kok karep apa sepi sang bilo pisang Patepak. Banyak aja. Ada kok siapa bahasa wana? Iya. Iya. Iya mak ngocak pisang ngosya. Kosot ya. Ambo kan sih. Bila karep bosak gedang aniko pono pada ngirim neko kaneri tuan rumana semurja
Area gara-gara Kak Nihri rasa. Tuntun. Apa hasa? Terona neku tanangan terote dunga edadana abaknya lep teroan salemon tak tetinggi dana. Aneka tepak kasih dari desok. Baru nemu tanda ngicung bahasa dia. Ambo rahasia. Boleh gak bos hati sang menggedang. Grogi. Yuk, malah mencegah. Bawa na bekelana ya bang. Jadi kok lah, mari brigade. Bawa matai bajar. Minta di mana? Mau saya nggak oleh lah. Kang Mas Atma Wireng sekan. Iya kok. Jambu, ambo bekela. Terus mana terus kan saya biru. Ya coba na tangguh cakam masih beri re. Iya tuh li. Engkau kan gelandang. Ada toros. Pilih main terus. Belum masih ngocaan. Cok, cilo gini. Kang Mas Atma Wireng sekendang. Arebo Kang Mas. Njak tolos ya. Ya terus orang batalos. Bemara bajar lu sih. Ada mana lah? Bajar lah. Ayo ngicung. Marah ngicung. Mare bajar lah. Kan buru bera minta bajaran kok. Ndak emas ya. Gua minta gelu. Lek golek Atma lu. Lek golek, ini seru. Lek golek. Ya, lek golek cukup. Gusot larang-larang Meletu. Aniko mabekel bula ceratit mot aniko le mak mesnawa Dugane ko mesnawati Senuntok pun along bolong Apolong le Cara aniko Ate cenang tadak nanti Tak kalebun keker Dugane ko bapak angsang Keniko pun alongku Keniko pun alongku Bila apolong le Cara aniko Ate cenang ate jempol Semakin mak tadak paden Seronggongan sederita medun pun pada depan Madak le Jika kau bulan Nape bulan Ikoran Kenceng
kecer semulya pak kalebun matlani apolong la bentak nehu bila atmawi kanjeng dosa sanonto abakeletika mada aja pokok pada esto pokok bule cok Saomorati seorang eka andi ngeroak bedeng lek tretan atmawi gani kose kanjeng dosa datang najan jauh bakunda pak emak bakunda pak gunung kuning bila orang sabar along polong kali yang senang ane kok mak dari tamedung saya bila pak amsang dari tamedung seadik sabet putri gelap-gelapnya kegelapan tanding ngeri lakuna nang ke kontes sabe sono neko bekton ale mak pot malam sakece akile mata je apu bila pak kalibun amsale sesepona eta meduk putih sastria mata ampu kedita baile nyari ya ikok ke bulan andung andung ya romo tuwo saben bulan yoro saben taun sinari chandra dewi alamat ya bilu padang
bulan andung ngono pada ngono andung alaman sapor apote pada sesepo nengi mas tekana disata medung Bapak Amsa abekelana siapa le? Oh aput Abakirana put. oh bagian aput Soro nanteng dari Poncak Lau. oh iya Gending ah. Talagong de Putri Sastria nyaon kending sandit rang Kodu nanteng elau makali unang sak ini mana nanteng elau sandi Guli lau. rang-rang Elau. ade koma bentang ang genti ganda sandi terang-rang kelan Bapak Amsang sesepuh dari Pak Kalebut basi sandit rang-rang terus alus mak gede ganda ane kodu gede ganda ya tore ya awas Putri Sastria aduh ampun tore Yo mas tolak koron sandit rang-rang ruat kaebut dungan senang tengetan tonang dalam timilang kare ngarem mulai gilaan berarti kata apesaan sandit terang-terang kun nareng seniman ane kok oreng seniman Pak Amsang kok dengan ngembengi dungan beseng dungan beseng sesepo dari Pak Kalebun Basit semolja Pak Kalebun Tamedung ejunge madek pasendang Pak Amsa dungan pasendang bengi pese saratosan kun ongkun Pak Amsa oreng amas saradu ngembengi mak saratosan yo mas sandit rang-rang sampai darat gelap tantuna gelapnya kegelapan ekocak Pak Kalebun sesepo lek tolak oi aneko cek tabeng aneko Bapak Kepala Desa Tamedung aneko pesena celot aneko tak beres Pak Kalebun lek golek Pak Kalebun kerak kuat iku Pak oh badah oh mari tampu pentan Pak Kalebun bani cerek tak makalah iku Pak tak dak ambu gitu pentan mon Pak Kalebun oke siap yuk tolak Pak Amsa bakal bulan seandi sampai putri gelapnya sekegelapan
Mesnawati mulai benti kale pon kembangi pese saratosan gile mon adik pak kalebun amsal rato gelap kagelap sesepa dari pak kalebun tamedung le semul je pak kalebun base bila pak kalebun amsal pak kalebun base si anu kekocak mas tekan hati sata medung torok na along polong awi along polong seganteng pak ajine ini kok pon ngelem bila awi bos son antero along polong negok laban pak amsa bos son antero Mesnawati Bila Pak Amsane kok seejapok mencung aja mangi saratosan tolong aja mangele kene kok saratosan seeko kene kok pesena kelop-kelop nikah badan cukan ainor Pak Ajine kuwi Pak Ajine kuile niko kotere Pak kalebun matlani niko bila tadi ayana raina ani kok mono pada kiri bila tadi le eko nyata kare aja udah katika saumuran pakun epek kere bener-bener mah epek kere tonang bila tadi sebine is bila pak kalebun matlani semulje kaniko pak kalebun kecer pak kalebun kecer 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 bila kalebun pada apolong bila pak kalebun kecer takon pak kalebun amsa Nape boleh nih kok atmawi sekanjing dosa Ani kok pon pada along bolong atmawi bila atmawile eko tak mak kanjing dosa mak depada ben pak kalebun amsa Ngika berak le ben ka amsang eka rekom ma eka rekom karetong le pot lambek mola Perkena takok tak along bolong Perkena takok tak along bolong Awi takok tak along bolong Pak Amsa mungkin timur daja ematur
paspor TPD tretan alik tadi. Apot. Iya, Ainor, edubel lah su. Amar kebak tota kotak ngiti ini. Sastrea, ini toh. Lakuna boleh. Si kelak kalau kasanon tolak. Si kelak ocan aboli bula. Nakal. Bener kalau ocan aboli. Pangarai mon saniman. Si kelak cak nampak kali bunam sasirat atau gelap ada panyarang. Model lakuna. Naudzubillah. Ratu gelap bekal eoja. Mesti kana tamidum monocan. Arya Yani permintaan serong Icung. Icung. Yuk Yani. Ale Yani. Yuk minta Sebotol izin minuman. kawin kontrak. Ya minuman. Bah. Si kemana? Minuman. Oh ya enoman. Sebotol minuman. Apa boleh ya kontrak. Si kemana maju padahal dulu maju. Nah, ya ki burung ngojak minuman ya. Si kemana Tamper. kawin kontrak. Oke, siap. Putri Sastria.
kasih. Oh, terakhir. sekek bikek cepot si bapak cine hui bapak cine hui si kocak si dibudi engki bapak cine hui oh nikah si dibudi iya laku nata kok kata sampor tepe de ale kandung dari bapak kepala desa Tamedung ale Meski nikah sekek bikek adek kosi terlahir kepon bapak kali bapak haji nih hui laku mata lempo nikah balik mana mandi mangkat boleh makin lu ngantos lek ane kosi ale eski nih kok nikah saya dari alik kandung sirato gelap kegelapan nikah ki kalami kasih gelap pesen abah toh jangan sepak kali pun kecil pesen aja lot cuk gosok segelap lek tolak segelak satosan pak kalipun sanan to 50 bae eko cak alek segelak saratosan pak kalipun alek kandung 50 bae lek kolek mesna saya ingat lek kolek naik laju tuntun lek kolek blok jangan huru mon engki lek tolak terlahir lek tolak tiga toron lek tolak kotu toron terlahir abah tak kira butuh mon gelak saratosan karena pak kalebun alek kandung saya keten tuntun apa kak lek kolek iya siap tak usah pentah tampu pentah jadi orang pengalaman pada apa bisa tampu boleh iya selain mari bajari kapi meski pengareng kau meski tak bajari lek golek namare job kapi
amsan laban Pak Amsa laban Pak Amsa bila Pak Amsa sesepo dari Pak Kalebun Maset semol Pak Kalebun Tamedung niko awi penire iko cak bosa son antero awi niko nyamana narema bekelan tika dari miski tolak sesateretan niko Pak Kalebun Amsa Tamidung Pak Kalebun Amsa niko nuruke aniko pada aja mati tolak niko awe kolong pada bulan pesenan bila semeskile tantana saekoten sepa amsa saekoten dukun ongkun kareng sataretan taretan di kota dak pitana meski bila meski Jakarta anwah Jakarta Besena meski ni kok pun esolor Besena mak pun esolor meski Apollo ni kok laban ule sandaretan di kolaban Pak Amsa bila meski laban Pak Amsa bila Pak Amsa orengan pasrah bila Pak Amsa gak tolak sesempo Pak Kalebun Tamidung aneh kok Pak Kalebun matlani semol Pak Kalebun kecer Pak Kalebun kecer bila Kak Miski wak sesataretan eko cak wak Jakarta Pak Kalebun matlani bila Pak Amsa ngale nikah sesepo dari Pak Kalebun Maset Pak Kalebun Tamedung sakalan kong Pak Amsa paparengan terekan te antara rezeki lain-lain putri sastria sanonto pun milo raju kena bila Pak Amsa ngale ben Pak Kalebun matlani
pesenala cuek solor la cuek solor nape boleh aneko karetan awi awi bosane kok le apa saat antara terpakuna jeje awi saomor terpakuna lancar son antero tetep jeje Talangkong dek jakaja ampun di pangabutona amar kesan semakin ampun bekal kita tok de sampurana dia bakal ibu abisa sesepuh dari wisata hidung yuk lanjut bersama saat malam mangken ampun de pangabutona Putri Sastria ampun cocok kena dinto nih jadi selaku tuan yuk nih